nyine umunyamurenge wese ahari. Ikibazo ndabizi n'utazi usenga asigaye asenga kandi agasenga ngo Imana idukize bamaye. Ibyo cyo nta utagisengera. Igitekerezo uganiriye n'abagabo naho cyerekeye, uganiriye n'abagore naho cyerekeye. Niki gituma hari aho hatagezwe? Ibi bibazo dufite nuko hari hataragerwa. Barimo abagabo bagiraga ubwoba. Ariko abagabo ubwoba ni ikibazo mwakasha. Umugabo ngo yajanye n'umwana, ariko umugabo yarahebutse kuri Imana imubabariye. Umwana aramubwira ati papa we ati mfite ubwoba. Ngabwira umwana ngo ariko wowe nubwo mfite. Wowe nubwo ufite umwana. Ati ubwo mfite we tugawe. Bara abanyabwoba. Muzagera za Nairobi mutahazi. Umugabo wigera kugera hano Nairobi wa mbere. Abantu bajaga bavihanga bakaja kumubaza amakuru ya Nairobi. Cyangwa igihe uyu musaza ageze muri Amerika. Ese mwari muzi ko twabaza ikimasa muzotugarurire. Mwaje muceceka ikimasa turakirya. Abashitsi twabuze ko tubagira. Baje kubaza amakuru ya Amerika. None umuntu muri Amerika ukamugenda mu nzu ukaryama nturuhubaza amakuru. Uzubacyaha nibinagora uzimbisha ndakubafungisha. Bazaza batinya ndakosa bazasubira gukora. Bamwe bazavuga ngo gufungisha abantu ngo ni icyaha. Oya, si icyaha. Gereza yashiriweho abagize amakosa. Ahubwo iyo twagize amakosa nuko tuje kubakuramo tukabajana mu cyicaro kitari icyabo. Aramubwira ngo nta cyabaye mu rugo rwawe ngo ntuzusenga. Ubwoba ntuzusenga. Ugiye guhahamura abana ngo barabe babaruka. Ntuzusenga. Mvuze se ko abarozi batahaba. None wageze aho nta barakuruga. Jewe mbabwire uwandoze mbere muri 63 ara abashumba benshi amatorero bashya bayagira nkayabo, ndetse hari nabamwe baza bakumira abakristo babo ngo ntibaje mu bandi. Nta mukristo ugira habanuye. Icyakurikiyeho naritumbije bari abagabo bateye ubwoba. Naritumbije nakiye ngo ndi muyimpeze nanjye. Bariyenda babwira ngo uko mwavuze ntabwo ariko. Naba ntabwo ariko murateranya abantu. Dore uko mwari gukiza urubanza. Aho twumvise abantu bavuye henshi. Ara abashumba benshi amatorero bashya bayagira nkayabo, ndetse hari nabamwe baza bakumira abakristo babo ngo ntibaje mu bandi. Nta mukristo ugira habanuye. Abakristo n'aba Yesu. Nicyo gituma utagomba kumenya niba ari wowe ushobora kubageza mu ijuru cyangwa ari Yesu, cyangwa hari nabandi yokoreramo bagafasha abantu bakaja mu ijuru. Ubwo rero kubera kutwakira, Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Abantu benshi tudaherukana twababonye. Titwavuga ngo naka tukareka naka kiba kibaye igipendereo kandi ntigikwiriye hano mu rusengero. Ariko buri wese bamwe twarajanye mu ivuga butumwa duherukana, nagira muri cyo gihe duherukana. Abandi twakoranye imirimo y'Imana, abandi turashima Imana ko twabaherutse ari abana tugasanga ari abagabo n'abagore. Ubwo rero baravuze ngo uwayirera ukura tabahaye rero ibuye. Umuntu uja kuba gito nawe mu buyobozi nuko ajya yumva ko ari ugomba gukora imirimo wenyine. Ariko rero kuba twarabonye incungu, twagiraga ahantu hamwe kanisa rimwe narikundaga cyane, yazaga rikora neza. Ryagiraga umusaza wabo utagishoboye kuvuga, ariko bari baramuhaye amasengesho ya buri munsi barangiza gusenga cyangwa barangiza amateraniro. None ga nivyo mwamuvuga ngo tuvuge, tugiye kubasaba gahusha
tuzaza tugera hano gusa dusenga amasengesho ya nyuma yo kurangiza ikanisa. Naho igihe cyo kuvuga twaravuze, kandi niba tutaravuze twarasibiye. Kandi kurenga si uguhinguka, Imana ibaduhera umugisha, twabonye abashobora kuvuga natwe tukaruhuka. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Nubwo babivuze kuri ariko umwanya uza wiruka. Umwanya uza wiruka, tuzi uhagarara, umwanya uragoye. Haleluya. Bwana asifiwe. Tubane Yesu ashimwe. Hari abaza bashika ntibagira icyo bakora. Hari abakudeha kandi cyane. Ariko nizere ko umuntu wahagurutse akaba yaje akaza gutaramira ijambo ry'Imana, ntabwo yoshobora kudeha, ntawe dufite udeha. Umuntu wese mu mwanya wiwe arakora uko Imana imushoboza, ukuye ku imbaraga ariko ziba ziri. Dusome ijambo ry'Imana. Umushumba yadusenga Imana imuhe umugisha. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere, umurongo wa 6, wa 7 n'uwa 8. Ibyakozwe n'intumwa bivuze ko ari igice cya mbere, umurongo wa 6, wa 7 n'uwa 8. Iyo mirongo ko ari 3 nayidusomere. Igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nico gihe wenda kugaruriramo ubwami bwa Israheli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagenye, yego, ni ubutware bwe wenyine. Yego. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Dukomeze turangirize mu gitabo cy'Imana, ibice ni 8, umurongo ni wa 14, urangirize kuri 16. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. Udutakisha uti aba data. Udutakisha uti aba data. Yego. Umwuka w'Imana ubwe ahamenya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Tugera hano dutangire ejo bundi kaganire gahoro. Twavuze ko twatekereje ko umwanya tuzamara hano tuzaba duhaye tuganira intego y'Imana hejuru y'itorero. Abo tutabanye uwo munsi twavuze ko icyambere Imana yakoze hejuru y'itorero ni ukudukura mu byaha ikaduhindura abana b'Imana, ni ukudukura mu bibi ikatuzanira ibyiza, ni ukuduhinduranya, ni uguhindura uko twari tumeze tugahinduka abandi. Ku munsi w'ejo twavuze ijambo rivuga ngo intego yayo igira kabiri. Imana ngo yashatse ngo nitumara kuba abana bayo ngo duhinduke duse nayo. Haleluya. Nituzaje tugenda abantu ntibakaze babaza Imana, abatubonye baza babona Imana. Ibyo dukora sifa kwa Mungu. Turi kumwe. Haleluya. Natse ko tubana. Haleluya. Nituzoza dukora ikintu
imana izivuga ngo uko nanjye nuko uko muhaye mukora nuko nguko nta kintu kiri hirya sinicuza ko nabatumye muri abagabo. Sinibuka niba ari na hano natanze umufano wa papa ni muno ni muno nawuvuze sigaye twibagirwa zabukuru zabaye. Mbabwira ko munsi umwe abagabo bakijije urubanza baza bata ingingo n'ubwo bo babande, bamwe baje uruhande abandi uruhande hagati, ariko nari agasore bane kakandi kaja kuvuga mu bagabo umutima ugatera. Ngira umwanya nabonye ingingo hiri ariko nanirwa kuvuga. Icyakurikiyeho naritumbije bari abagabo bateye ubwoba. Naritumbije nakiye ngo ndi nimuyimpeze nanjye. Bariyenda babwira ngo uko mwavuze ntabwo ariko. Naba ntabwo ariko murateranya abantu. Dore uko mwari gukiza urubanza. Dataravuga ngo uko uyu mwana avuze nimureke twemere uko uyu mwana avuze iyo twabaye abana b'Imana. Amen. Bwana sifiwe. Tujya turirimba ijuru rikavuga ngo nimureke twakiruka nta deni ryasigaye. Imana yahawe cyubahiro. Twavuga ubutumwa bwiza papa kavuga ngo nimureke dukora uko abana bahaye bakora nuko nguko aba bagabo nuko bakijije. Ariko kandi nta mugabo wareze w'imfura uzuguma kubwira abana ngo mama no aza kora nk'umugabo ukabona yakoze nk'umugabo ariko ukamucyaha ukavuga utari kose iki cyo cyakorewe iki. Ariko pastor we bari guhereza umugisha uzubacyaha nibinagora uzimbisha ndakubafungisha bazaza batinya ndakosa bazasubira gukora. Bamwe bazavuga ngo gufungisha abantu ngo ni icyaha. Oya si icyaha. Gereza yashiriweho abagize amakosa. Ahubwo iyo twagize amakosa nuko tuje kubakuramo tukabajana mu cyicaro kitari icyabo. Ariko ntazabafungisha. Ayo humure. Haleluya. Twabana haleluya. Ngomba Imana icyubahiro haleluya. Ngomba Imana impundu haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Aho twari tuvuze ko ngo tugahinduka tugasa nayo. Twavuze ukuntu umuntu azanezerwa iyo bahaye bavuga ngo arasa na se, haba naho izuru ryo bariraha uko so asa kose ukumva gusa kusa na so n'umunezero, kusa na nyoko n'umunezero. So gusa n'Imana hano ku shusho tawuzi nuko isa iyo shusho yayo ntiziboneka. Umushumba yatubwiye mu gitondo aho twari duteraniye atubwira ukuntu yiyeretse Mose, iramubwira ngo hano ndi wombona wopfa, ugiye kumbona hano mu maso wopfa, kandi sinshaka kupfura cyayoboye Isiraheli. Ariko ngo iramubwira ngo ndakwereka hano inyuma. Avuga iryo jambo naje nararyumvise riranezeza ngo icyatumye imwereka hano. Haleluya. Ngo yarigiye kumwereka kwibahetse nguwetse ku mugongo wanje. Ntukaririmbe murakaziza iki. Ndaguhetse ku mugongo muhimbarize Imana n'ukoko twacuza. Ndaguhetse ku mugongo nguhetse ku wanje twacuza. Ndaguhetse ku mugongo nguhetse ku mugongo wanje twacuza. Amina. Haleluya. Tugiye kukaririmba twese duhimbaza Imana n'amaboko duhaye tuvuga ngo Imana iraduhetse. Tubageze hano
niba inzu yawe iri kuri metero 10 nuko Imana yavyemeye tubaze tubihereza amashyi. Amina. Amen. Vuga ngo ndaguhese duhimbaze tworekera aho hari ikibazo icyatugeza gasuka kumenya ko Imana ikiduhetse. Amen. Ikaba yemengo yacaduhetse. Hallelujah. Kibazo kiri hehe? Naguhetse ku mugongo nguhetse ku mugongo wanje ntacuzana urarizwe urarizwe nguhetse ku mugongo wanje urarizwe urarizwe Amina. Hallelujah. Ya. Ariko idaheka hari umuntu ubukiba muri mwe. Ariko idaheka hari umuntu ubukiba muri mwe. Idaheka muba muri hano. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rihabwa impundu. Izina ry'Imana rishirwe hejuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ubu rero turakomeje. Sifa kwake Mungu. Twogira ukwezi. Twakomeza tukaganira intego y'Imana hejuru y'itorero. Tukageza ku cyanyuma rizamuka rije mu ijuru. Amen. Ya uyu munsi turaganira intego y'Imana ku itorero iryohereza umwuka wera. Sifa kwa Mungu. Twazaga turirimba sinzi ko nkigashobora kandi ndaririmba uyu munsi rero nzoza nzikoza muziririmbe. Twazaga turirimba ngo umufasha yaraje n'umwuka w'Uwiteka uwo twohererejwe isezerano ryiwe risohoye kuri twe umufasha ariho musaidizi yupo ni Roho wake mwema aliyetuma kwetu ahadi yake nzuri imetimia kwetu Amen. Amen. Tumenka bazamuka. Tumenka bayezi Imana impundu. Hallelujah. 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 Jina la Bwana libariki. Imana ishimwe. Amen. Nyuma yo kwezi itorero amaze kuryogesha amaraso n'ijambo. Amen. Abwira abigishwa ngo hari icyo nkindi ngiye kubakorera. Usomye umurongo wa 4 haruguru yaho twasomye tugiye guhera hagufi tukimbariro tuzarangiza ngo abateraniriza hamwe abategeka ngo kutava Yerusalemu. Buriya mbabwire niki amakanisa atinjira nadasengana azarinda Yesu azataragira ubujutse. Ta kanisa ritenganye ririndiza rigira ubujutse. Icyo ni ikinyoma nivyo bigira. Ta mana yo kohereza umwuka mu macyakubiri. Paulo yarahakanye nuko utazusoma Bibiliya icyo gituma wo kubaka amacyakubiri. Nicyo gituma yabateranyirije ahantu hamwe abategeka kutava Yerusalemu.
arababwira ngo ahubwo murindire ibyo data yavuze. Amen. Amen. Arababwira ngo mu Yohana yababatirishaga amazi, hayabwira abantu kwihana, hayabwira abantu kuva mu byaha ngo bezwe, nibamara kwezwa Imana ibonaho yohereza imbaraga z'umwuka wera. Reka mbabwire turi kumwe. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ya ibindi tubihabwa kubw'ubuntu, n'ubuntu gusa yaduhaye agakiza n'ubuntu n'ukwizera kaguhera ubuntu. Ariko umwuka wera kubwire icyo ugomba gukora, ko ubona utagikora uzarinda usaza utawubona. Kandi ni kimwe gusa, ni iki yarababwiye ngo ni munkunda, ni munkunda mukitondera amategeko yanjye, nanjye nzabona gusaba data abahereza undi mufasha. Niba utarakunda Yesu, niba uzaza ese wa musozi nuhe nirongayi ni Masayini. Sayini? Masayini. Masayini. Barayizi nije gutari unayizi nuko bayimenye. Nushaka uzugenda ishuri jana udakunda Yesu, kondisyo ni munkunda. Amen. Amen. Uzugira ngo Imana irakwanga mufiki ikuziza izuru se amashuri make. Iki kindi ikintu cyatumye utaronse umwuka wera tukivuge ku mugaragaro, tuve hano tugiye kugikora, nuko udakunda Yesu. Amen. Amen. Nanjye nzabwira data ngo majoro arankunda. Nabonye akana gacyutse, wa mugabo agiraga agahungu kamwe k'inshuke. Hareba undi mugabo aramubwira ngo nguhaye inka, nguhaye inka. Isa aravuga ngo ribaye itegeko, ni ihame. Nimugende muri ziriya nyana zishutse, mukiva umwana wanje yavuze inka, genda muyimuhereze. Nta muntu wakunda umwana wawe ngo mukunde akundane n'umwana ngo ure kugira icyo umuha. Mukitondera amategeko yanjye, nzabwira data ngo bohereza umwuka wera. Aho twari tugeze. Hallelujah. Hallelujah. Intego y'Imana kohereza umwuka wera nuko yari yabwiye abigishwa ngo mbasize mu isi, kandi mwebwe ntimurabisi. Mugiye guhura n'ibibazo, muzahura n'intambara, muzahura n'ibyago, muzapfusha. Mu yandi magambo muzaterwa, muzagera za Nairobi mutahazi. Umugabo wigera kugera hano Nairobi wa mbere, abantu bajaga bavihanga bakaja kumubaza amakuru ya Nairobi, cyangwa igihe uyu musaza ageze muri Amerika. Ese mwari muzi ko twabaza ikimasa muzotugarurire? Mwaje muceceka, ikimasa turakirya. Abashyitsi twabuze ko tubagira, baje kubaza amakuru ya Amerika. None umuntu asigaye ava muri Amerika ukamugenda mu nzu ukaryama nturuhubaza amakuru. Amen. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Reka dukomeze. Ya icyo twari duhaye tuvuga, hazaba umuntu avuga akaja gusiga ijambo yateruranye. Arababwira ngo mukomeze mugumaho mu murwa. Noneho ngo baramwegera. Kibazo bari bafite n'iki ngiki. Bari bafite ikibazo cyo gutwarwa n'Abaroma nabi. Ubu nyine umunyamurenga wese ahari, ikibazo ndabizi n'utazi usenga asigaye asenga, kandi agasenga ngo Imana idukize bamaye. Ibyo cyo nta utagisengera. Ni kuriya bari bameze. Igitekerezo uganiriye n'abagabo naho cyerekeye, uganiriye n'abagore naho cyerekeye. Niki gituma hari aho hatagezwe? Ibi bibazo dufite nuko hari hataragerwa. Niko bari bameze, uko nyine ibitekerezo ibyo byari bituyobora kuri ibyo. Amaze ngo begera Yesu,
bazana ibyo bibaremerereye baramubaza batese ko ugiye kudusiga kandi twarabanye neza nta kibi cyabaye hagati yacu nawe ariko se uko ugiye kutugarurira ubwami muri Isiraheli uzi ko bigeze no kuja kumwimika harabahakanira ngo arabifura harababwira ngo ubwami bwanjye si ubwahari noneho rero kubera ibibazo bafite ngo batekereza ko ijambo rya nyuma ari bubabwire ari ukubabwira ko Abayisiraheli bagiye kwikukira niko watubwira ngo Minembwe igiye kwikukira niko bari bameze arabareba arababwira ngo ivyo byorazi isinga siyo ntego yazanye haleluya aranababwira ngo si ibyanyu kumenya ibihe n'iminsi data yaganye ngo nibyiwe wenyine kubibagarurira no kubibima n'ubushake bwiwe ariko ababwira ijambo nakeneye ko tuganira amen 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 arababwira ngo icyo nzabakorera sifa kwa Mungu ngo muzahabwa imbaraga umwuka nimubona aramanutse ngo muzabona kuba abagabo barimo abagabo bakuru bangana nanjye cyangwa abasaza ba Petero muzabona kuba abagabo muzampamya Yerusalemu muzampamya Yudeya muzampamya Samariya ndetse muzagaza ku mpera y'isi nimureke tuvuge icyazanye umwuka wera maze rero tuzakimbariro turangize turi kumwe amen amen niba tujemeye haleluya haleluya niba tubukeneye ni haleluya haleluya duhereze Imana impundu haleluya haleluya saba Imana twuzuza umwuka wera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro Bibiliya haleluya ije tubwira ngo umunsi wa Pentecoste usohoye hariya ku bice bibiri ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe umurire ngo urabatungura uvuye mu ijuru hamanuka ibirimi by'umuriro n'imbaraga nyinshi n'umuyaga mwinshi maze abagabo ngo batangira kuvuga izindi ndimi ikamubwira icyo umwuka yakoze cya mbere uwo munsi duheze Imana icyubahiro haleluya haleluya turi kumwe haleluya haleluya barimo abagabo bagiraga ubwoba ariko abagabo ubwoba ni ikibazo umwuka umugabo ngo yajanye n'umwana ariko umugabo yarahindutse kuri Imana imubabariye umwana aramubwira ati papa we ati mfite ubwoba ngabwira umwana ngo ariko wowe nubwo mfite wowe nubwo ufite umwana ati ubwo mfite ubwawe bara abanyabwoba uko dusarutse mu kirari cya Petero wari kutunga urutoki n'umwana w'umukobwa akamubwira ngo nawe uri uwo muri bo ngo njyewe ariko kuhayo navuga nkabo ati njyewe uyu mukobwa ndibamundoze njyewe undi araje ati nawe uri we ariko Yesu hari ikintu yari kwenda kumukuramo Yesu yakundaga Petero ariko Petero akiyemera hari n'abantu usanga biyemeye ibazi ko ari bo bazi oya ye hapa ni kwa Bwana tacu icyo nawe uri umuntu usanzwe gomba guca bugufi amen Bibiliya ikatubwira ngo iyo duciye bugufi Imana iratuzamura Imana yari kwikubita ikiburi cya Petero akaza yihakana hatinya abana b'abakobwa ariko ngiye kuvuga icyo umwuka yakoze bwa mbere izina ry'Imana rihabwe impundu haleluya 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 abagabo bari babonye ihamba bari babonye ihamba bari babonye za Frede mission bari bahawe mission bagenda bakomeye batumwe n'umugabo w'abagabo wa mugabo twari tuvuze wa mugabo munyabwoba babwira icyo yakoze uwo munsi wa mugabo watinya umwana w'umukobwa ahagarara hagati y'igiterane abatuzi n'abihannye abatarihannye ntituzi umubari wabo kandi cyari igihe cy'umusaruro abantu ngo bari benshi bavuye mu bihugu hafi 16 amen abantu ngo bakajya bavuga ngo basinze hari abantu bataza bashoshoza babaha ngaha ngo biriwe bagira gutya ngo bagize gutya ngo oyaye kintu tujya duhunga n'icyaha icyaha ibindi nta kibazo dufitanye nabyo nyizerere y'umuntu nta rubanza tuyifiteho ariko aba yarakishijwe
Sifa kwa Mungu. Haleluya. Naribuza ko icyo bakuyemo mbere ngo ari ubwoba. Najanye asa ninde wavuze ngo baracyari abagabo b'Imana? Ni pasiteri? Barahari n'ukuri. Najanye n'umugabo mu modoka turagiye harya mu mujyi duciye mu gacamuka haba mu gakinjiro muri hazi. Numva ko umugore abwira wabo yaricaye hirya. Ngo ngewe rwose abana bari mu kurara barota nabi. Sinzi ngo ibintu biri hari iwacu. Ngo rwose ngo ntabwo mbimenya ngo uwo mpasiteri akaba hirya yanjye yari imbere gutya. Aracyamuka numva ko agaruka naravuze ntakuri umugabo sha. Aramubwira ngo nta cyabaye mu rugo rwawe ngo ntuze usenga. Ubwoba ntuze usenga. Ugiye guhahamura abana ngo baraye babaroga. Ntuze usenga. Mvuze se ko baruzi batahaba. None wageze aho nta barakuroga. Jewe mbabwire uwandoze mbere muri 63 nimumparurira imyaka ishize. Ukuri mfa none muravuga ngo nuwo wanishe. Nobayeho nk'igiti. Hari bamwe basaba ngo nta burahaba. Yaranshitse. Anyuza mu mfundi yangira. Ngo buke mu gitondo bantumiwe. Ndagenda sinanibuka. Ndagaruka. Ngo ngere mu mucyamu nibuka ivyo naraye. Umuntu waje mu myaka 80 rubogora nafa ngo baramuroze. Uburozi bwo muri 63. Oya yero kuri. Icyo duhaye tuvuga. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nuko umwuka yaje kudutinyura, kutumara ubwoba, kuduha imbaraga. Buriya abanyabwoba babiterwa nuko nta mbaraga. Yareba akavuga ati ndakoreza nakaranisha. Sindwana naka nta bushobozi. Ariko Bibiliya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mukristo wuzuye umwuka wera. Haleluya. Amen. Harazamuka mu kwizera. Akaza rwana ari hejuru. Ahantu hari strategic hazi kurwana. Taza rwanira mu. Kera muri Murere ya mbere. Bazaga ubu nyine intambara zihari. Eko gato. Munsi minembwe icungurwa nahamagaye abana. Ndababaza ntese bimeze bite? Kuko ntitwari ko turya ntitwari ko tunywa icyayi nticyari kiryoshye. Ndababaza ngo ese bimeze bite? Barambwira ngo ubu duhaye tuvuga ngo turi ku gatopo. Ndavuga ngo Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Icyo duhaye tuvuga icyo umwuka yaje gukora mbere. Intego y'Imana kwitorero umugambi wayo icyo yashatse kuryubakisha n'imbaraga z'umwuka wera. Arababwiye ngo nimumara kuzibona ngo muzaba abagabo mutanishuhudiya. Haleluya. N'imbere y'abami n'imbere y'abatware. Nasomye agatabo kitwa Kuteso kwa ajili ya Kristo. Akaba Kristo buzuye umwuka wera ni beza. Haleluya. Haleluya. Tubane haleluya. Haleluya. Tuwazibani mpundu haleluya. Amen. Haleluya. 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 Ninde mugabo udakunda umugabo? Abaga tuzamurira urutoke. Hari wamutanga? Haba nubwo yoba mwangate. Ariko babwira icyo gitabo cyo cyambwiye. Ya. Mwana w'umukobwa muri Romania. Barahaguruka batuka Yesu, abakomuniste. Baramutuka. Wa mukobwa akabeceranye n'umugabo. Baramutuka, bavuga Yesu, babaza niba hari umuntu wamye ko Yesu ari umwami. Abantu bose baratinya ngo cye, kuko ryari itegeko ryo kwica. Atera umugabo ikokora. Aravuga ngo nta kindi kimbabaje ngo gushakwa n'umugabo w'umunyabwoba.
ngo ugomba guhaguruka ugahamya Yesu, ngo ugapfira Yesu, ngo nibankenera nanjye ndapfira Yesu, ngo ariko Yesu areke gukorwa n'isoni. Haleluya. Harimo gukorwa n'isoni. Umusaza muvuga butumwa yarigishije avuga ukunda abantu baza bashobozwa n'Imana, aza kumukandiraho inzira. Aramubaza ngo ese wowe yagushoboje iki? Yamubwira ngo ntacyo yashoboje. Ni ukuvuga ko iyo umuntu atarahabwa imbaraga z'Umwuka Wera, tujura agenda n'ubwoba, tujura agenda n'umutima uhagaze, tujura agenda haye yibaza iteka, ntazi ko ubuzima bwiwe buri muri Yesu, ntazi ko twarabiganiriye ejo bundi ko ubuzima bwiwe Imana ishimwe. Haleluya. Yesu yabujanye arabushitsa abugeza mu bwambi bwiwe. Ariko tworirimba ngo turarinzwe. Nawe murayizi hano. Turarinzwe la Genera muri turarinzwe nguhetse ku mugongo wanje bacuza. Turarinzwe nguhetse ku mugongo wanje bacuza. Ndaguhetse ku mugongo Bwana asifiwe. Amen. Imbunu nizande Niza Yesu. Haleluya. Ariko abavyeyi bari ubusimbizi niba ababara bose ndabonye ntabaheruka kubyara. Ariko hari akantu kazaga hose abana. Gushu. Haba nubwo yoba yarize gute, akafa kubwira umwana ngo gushugushu, kandi niyo gushugushu sinzi uko isobanuye. Ariko bazaga bagira umwana ngo gushugushu. Amina. Mu bibazo dufite, mu ntambara duhura nazo, Yesu araduhetse. Haleluya. Mu bibazo turimo arimo kukubwira ngo gushugushu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Gushugushu. Izi ndirimbo muri mukono duhaye turirimba uko ndavuga ngo gushugushu. Ijambo duhaye tuvuga ni gushugushu. Amen. Tamusi n'umwe Imana iratekereza kutureka, kandi ntabwo izotureka. Buriya muje mubona duhura n'ibibazo, kiba yaturetse ibizi kudufite. Ukazugira nicyo gihe abatizera ngo bagatera umusaraba umugongo, bakaza bavuga ngo none Imana yarabaretse. Tuba tunakaririmba ngo rimwe na rimwe ngo Imana izisa naho itari kumwe n'ubwoko bwayo, ngo abanyabwoba n'abatizera ngo bagatera umusaraba umugongo. Ariko uwo muririmbyi yaravuze ngo witinya, ngo Imana ntizitererana abayo, ngo ibyago iyo bigaze ku mukiranutsi ngo bijya bimutera gukomeza urugendo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Reka mbere kuko tubana n'Imana, sifa kwa Mungu. Ubu naje kwisha mikrofone y'abana, igitambaye nigira gukeni nuko zigo ndayifite. Nigize biki nzigo ndakwiye. Uzuhura n'ikibazo ukamubwira ngo none Imana yakuretse, yakubwira gutya. Umwana yataramenyera gusimbizwa
bazamugira gutya ubwa mbere gahanika amahahara, ubwa kabiri akamanika amahahara, ubwa gatatu ni nyina yazasigara gufata akaza kuna ngo agume musimbize. Nicyo gituma tujya turirimba haleluya ngo wa Kristo wakamirika kwa jari. Nta kibazo niyo bahura n'ibibazo, niyo bahura n'intambara, niyo bahura n'ingorane, Imana ihabwa icyubahiro. Kazi ko Yesu abafite. Duhereze Imana impundu haleluya. Duhereze Imana impundu haleluya. Biramwene somo Yesu aragufite haleluya. Amina. Ariko Yesu ni mwiza, nuko tumugirira umwanya mutoya. Bwana asifiwe. Cyambere kwari kubamara ubwoba. Uwo munsi yambye yihana abantu 3,000. Petero arababatiza hamwe n'abandi bigishwa. Bamugeza mu rukiko, baramenyerega ngo azahunga ubusa. Bamwikozaho bagasanga n'umugabo aradedeye, arakomeye. Ni nawe wapfuye urupfu rwubahisha Yesu kuruta abandi bose. Abaza basoma igitabo cyitwa Guteswa kwa ajili ya Kristo cyangwa kubabara urupfu rw'intumwa, bazi ko Yesu ngo Petero ngo yigeze kandi kwihakana Yesu, ngo amwihakanye aragenda, ngo agiye Yesu aramubonekera aramubwira ati Petero we birabaye, kandi ngo aragaruka ngo aze gupfa, ngo aravuga ngo ntimumbamba nk'umwami wanjye, ngo arababwira ngo Kristo yabambwa atya, ngo hayacungura bari mwisi, ngo njyewe mugarure mu ncurike, ngo muheshe icyubahiro kuko ibyo yakoze byari bikomeye. Yesu ni umwami. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Reka tuvuge ikindi kimwe turekeraho. Ya sifa kwa Mungu. Amen. Twakivuzaho twari turi bukeya. Kindi umwuka yaje gukora, yaje kumara amakimbirane, gusenya amakimbirane, gusenya intambara n'intonganye, gusenya amacyakubiri, gusenya abantu uri ba mu rugo rwawe, gusenya uri mutaja muvuga rumwe. Nasomye agatabo kanditswe nande sigaye nibagirwa, ngo umugabo yari umugabo w'umukristo avuga urugezi rw'ijuru, aravuga ngo niba ugira umuntu mugira icyo mupfa, ngo utaratengeneje nawe, aravuga ngo inzira ija mu ijuru ngo izinyura muri shambure yaduye wawe. Sinzi ko mwacyumvise. Kugira ngo uje mu ijuru ni ukunyura hariya kwa naka, wa wundi mutaza muvuga rumwe, wa wundi uzuvuga ngo ntimuza muhuza. Ikiza gituma mudahuza ni Satani, ubwo uracyayishigikiye. Ariko Bibiliya ije tubwira ngo abakristo buzuye umwuka wera. Uwo munsi bararebye amakimbirane yabaye, baravuga ngo ese ni bande bumara ayo magambo ko ibintu byadukomeranye, abantu bahe barengana, abantu bahe barenganya abandi. Ngo baza kwibuka. Petero arababwira ati mureke mbereke icyo turi bukore, atagakino turi bukine, ati torero ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Amen. Bwana asifiwe. Arababwira ngo mutore si benshi ngo barindwe. Ibice 6 hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo abagabo barindwi ngo bashimwa, muza mwita inyangamugayo, bagira indangagaciro, ngo bakuzura n'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo bakagira n'ubwenge bwo kumenya icyo bavuga n'icyo bareka, ngo aribo muhereza uriya murimo wo kugabura. Uhereye uwo munsi ibintu biranyamaza, cyaduhereza Imana ikatwuzuza umwuka wera. Haleluya. Bwana asifiwe. Ikanisa rya mbere yari kondisyo kugira ngo bakwemere nk'umuyoboke w'ikanisa, nuko kwari ukugusengera, wamara kuzura umwuka wera bakakwemera, Imana ikakwemera, yamara ikakwemeza n'abandi. Tibabaga muri ngende ngaruke. Mukristo wuzuye umwuka wera
ntazamera nka nyina kavutabi. Arakomeje, nje ndi umukristu ndi umwe mu Amen. Amen. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Reka dusimbe bimwe tuje ku musozo. Hallelujah. Hallelujah. Mu cyimbo cya bwabwoba Mwuka Wera yari yaje kubahereza ubushizi bw'amanga. Sonye hariya mu byakozwe n'intumwa ibice bino umurongo wa 32 hari amagambo ngo abantu batangariye. Abasirikari ngo nibo batinywa, abategetsi ngo nibo batinywa, ngo bazanye ba Petero ngo barababaza ngo se iryo zina muhaye muvuga muhamya ni iryande. Abahagarara hagati ngo arababwira ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, ngo wa wundi mwishimana yaramuzuye yamugize umwami na Kristo, ngo ni wowe udukoresha. Bagabo ngo baburi icyo bavuga, ngo bashaka bamwe kubafunga abandi batitu nimureke gutera induru. Hari n'umunsi babafunze ngo bagiye kureba mu gitondo ngo basanga abaharwa bagiye ku gitaramo. Nimumpera Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, Bwana sifiwe. Iko cyo duhereza tukakira abagabo buzuye Umwuka Wera, uri buzuye Umwuka Wera, sori buzuye Umwuka Wera, basabagira ubushizi bw'amanga, bazabamagana ikibi, kibazo batinya kuvuga ikibi. Abantu bari mukwama bajuguma ngo bakristo baragenda he tabo wari ufite kubwiriza ukuri. Umukristo wahunze ukuri ukuzombwira ngo wagira ngo umukristo wahunze ukuri, njawe ziba abakristo bazabahunga ibibi. Tabo wari ufite ariko umukristo, haleluya, nta mukristo wahunga ukuri kandi waramusengesha kuzura Umwuka Wera aba afite ubushizi bw'amanga. Turangiza twasomye ijambo ryatubwiye ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana. Amina. Bwana sifiwe. Ikindi yaje gukora kandangirize kuri icyo, yaje kutuyobora. Sirandi twari tuyisi. Njye kitugeza hano miseba tutsi na pilote na shoferi twosohokana tuzi niba twavuye noneho baducishije n'ahandi tutari dusanzwe duca, baratwikonereza dushiriya duseruka harya ni kuri Nyamavira. Nibuke Nyamavira. Ubu rero sinomenya ngo twaturutse aha ukuye ko tugeze ku rusengero ndarumenya rwo. Twari mu mwijima ntitwari tuzi iyo tuva niyo tujya. Yesu abwira abigishwa be ngo uwo Mwuka ukuri naza ngo azabayobora, ngo azabashorera, ngo azabigisha, ngo abereke ukuri kose, ngo abayobora bageze ku Mana. Paulo aravuga ngo niyo turangirije. Amina. Haleluya. Umuntu n'umukwa mukunguti bitungo ngo bari yanti bazaja mu ijuru, ariko abantu bari mu guhoha nabi. Abantu bagira ubwoba buke. Umuntu ariko arayoborwa n'Umwuka Wera, kandi Bibiliya yavuze ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose. Sinza mbabwira umwe wari kwamubwira urutoke hano ngo nukuri kw'Imana ngo nje nti niki dayo ngo ntimuzoja mu ijuru, ngaseka ntari kwa yaba ari we waritangaga tinone ryogiye mu bakeye uranitanze ngo sinja mu ijuru. Ndiko ndaziriki ngo ndiko ndazira ubufana tubufana bw'umuntu usenga Imana wese ndifana we. Niba uzogenda ukanda gushira mu muhembezo mu ijuru wamusangwa waragiye, ariko sinzoreka ngo nukuri kw'Imana ukabone muzoja mu ijuru. Abayoborwa n'Umwuka bose bazaja mu ijuru. Sifa kwa Mungu. Kuko n'Umwuka wavuye mu ijuru. Ni nabyo Yesu yavuze ngo inzira
Toma mubajije ngo ese turayibwirwa nani? Yesu aramubwira ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu waje kwa data atari njye wamujanye. Yesu aragenda. Haleluya. Yesu niwe mwuka, Yesu niwe Mana. Yari yababwiye ngo nzagaruka aze kubana namwe, agaruka mu bundi buryo bw'umwuka. Wa wundi wababwiye ko ari we nzira agaruka mu buryo bw'umwuka. Abayoborwa na Yesu n'abana b'Imana. Duhereze Imana impundu. Haleluya. Haleluya. Duhereze Imana impundu. Haleluya. Duhereze Imana impundu. Haleluya. Mwaga twagarutse kuri bwa bwoba. Amen. Ngo ntitwahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba, ngo twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana. Ni igihe burayo kikavuga ngo aba, ngo bisobanurwa ngo data. Hapana si papa mdogo papa. Hoya ye. Data Ernest. Wari mkuba ngo papa mdogo, ngo papa mkubwa, anko. Hoya ye suko ni papa. Kandi ngo azadusabira akanihimini bitavugwa. Maze akazavuga ngo turi abana b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aba. Aba. Data. 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 Ubwa mvugira nta mwanzi wamunirukanaho, Satani yanibukije gukiranirwa kwanje, ashaka kunikebesha, jantumbira mw'ijuru. Reba y'umukiza wanje wabikuyeho rwose, kera yarambongereye nuko sinzaribuka. Amen. Amen. Umurongo wa 16 watubwiye ngo umwuka w'Imana ngo azahamanya n'uwacu. Amen. Amen. Hari abana bari mu kuvukira hirya batavukiye mu ngo zabo. Ndagira ngo turabyumva. Isakaza akamubwira ngo nije papa wawe. Ko baraza bakavukira Kinshasa. Ko barava muri Equateur. Ko barava hano. Ko baraja hehe. Bakemezanya ngo nije so. Nije so. Umwana agafata inzira, abandi bari kugenda babashaka. Umwuka w'Imana. Haleluya. Iyo yamezanyije n'uwacu aza kubwira ngo ni Yesu. Umwuka waje ukemera kavuga ngo koko. Haleluya. Imana ngo niyo data. Izina ry'Imana rihabwe impundu. Haleluya. Amen. Ya. Hari ibindi yiteguye gukora, tugarukiraho. Tego y'Imana kohereza umwuka wera. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Iryanyuma. Haleluya. Haleluya. Azasoza atugesheje mu ijuru. Azasoza atugesheje mu ijuru. Aturumukane imbere ya se. Usomye igitabo cye byashuwe. Sifa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Mwuka n'ubugeni. Baravuga ngo ngwino. Uwumva nawe nabivuge. Haleluya. Haleluya. Ufite inyota naze habwa amazi ku buntu. Tudatuniha twaniha umwuka akavuga ngo nje ubana nabo nuko. Kuri yuzu babona baragowe. Amakondisyo baba ngo ntiyoroshye. Musumwa zadutahurukana. Amen. Muhaguruke dusenge. Muhaguruke dusenge.